Really, Mr. Cemetery, please stand up. Ovo je fotograf što je dosadan. Ovaj paparaco je mnogo dosadan. Dobroveče još jednom. Želela bih da vas pozovem na tradicionalno takmičenje, na tradicionalnu rivalnost između elfova i dvorfova u čuvenom ispivanju jakog piva. Sve preko 18 ili 21 godinu, ne ispod, molim da se pripreme. Naš dragi Gimli i naš dragi Legolas će birati one koji će se takmičiti s njim u ispijanju piva. Pobednike očekuju izuzetno zanimljive nagrade. Da vam unesem glumca pre vremena. Neka takmičenje počne.